pismo registrara rezidualnog mehanizma međunarodnih sudova u Haagu, da su nam spremni konačno samo krenuli proces prenosa digitalne kopije kompletnog arhiva u Memorijalnom centru. I to je pozetno od milion vijesti, tako da 12 miliona prenijeli cijeli sud. A ovu sam uvjereno govorim zato što znam što sam radio. Ali rekao sam to jednom govorim, pa neću ponavljati. Može biti evo. Samo se velika Srbija pravi nestati. Mi ne pravimo ništa nestati, nismo smjeli poskati. Ovako, ja sam ovdje da što prvi put došao prvi put 2000, odnosno gledali prvi put 2003. godine, kad je o tome vođena rasprava pred sudom po ovim dokumentima, da je o tome vođena rasprava pred sudom u Haagu, i kad je vođena rasprava o tome kako i na kojem obliku će ovaj dokument biti ušteni dokazni materijal. Tada je na našu žalost glavna tužiteljica odlučila da dopusti Srbiji, da omogući Srbiji, koji su tada predstavljali Goran Silvanović, između ostalog, tako da ima ljudi u regionalnim inicijativama koji ga srećuju, koji se zahvale na tome, da je legitimna zaštita, da je legitimno čin zaštite nacionalnog interesa Srbije, da se zamrače dijelovi transkripata Vrhovnog savjeta odbrane koji potvrđuju ili bi mogli potvrditi da je Srbija upravljala operacijama vojnih informacija bosanskih Srba 1990. Na svu sreću, i zato ti dokumenti nisu mogli biti ocijenjeni u svom punom potencijalu kao dokazni predmeti, ali su na svu sreću, a nije na svu sreću sudsko vijeće u predmetu pred Noćnom Pešića odlučili da skine poznatu tajnost za mnogih dokumenta. I to je ta transkript, to su ti transkripti, to je ta arhiv kojim se bavi ova konkretna publikacija. Šta je bilo savjetovanje? Ovo savjetovanje je postavno bilo, tako reći, tijelo koje je Milošević formirao, sa čim je formirao, za koje je bilo potrebno tako, ali je Milošević formirao sa formiranja savezne ruke i ostavljaju upravo sa ciljem da upravlja srpskim projektom u Hrvatskoj i srpskim projektom u Bosni i Hercegovini. I to tijelo je bilo najviše 4 godine. Bilo najinstrumentalnija, najvažnija, zapravo najvitalnija poluga koju su Milošević i Srbija imali na upravljanju onim što su radili, kako će ovako Mladić i aktivni sledbenici u Bosni i Hercegovini. Kako su oni upravljali? Upravljali su za početak masovnim finansiranjem vojnih i drugih potreba para države koja je tada postojala na teritoriji Bosne i Hercegovine i para vojske koja je tada postojala na teritoriji Bosne i Hercegovine. Čime su to važno? To je nevjerojatno, najvažniji zaključak, a to je jedan od zaključaka ove knjige. Znate šta je bila cijena genocida u Bosni i Hercegovini? Znači, čime plaća? Primarno emisiju. Oni koji se sjećaju Republike Jugoslavije i oni koji se sjećaju termina primarna emisija znaju o čemu ovdje govorim. Dakle, Srbija je izvršila genocid u Bosni i Hercegovini, platila štampanim novcem. Cijena toga je bila nezamisliva inflacija koja je za generaciju uništila srpsku, odnosno srbijansku ekonomiju. Ali to nije bilo. Bilo je bitno završiti srpski projekat i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Znate koji je ključni trenutak? To je nevjerojatno, kad ste savremeni, malo je drugačiji nekada mišljati sa distancije od 50 do 100 godina, da ne znate kontekst, realno. Ali mi ovdje znamo kontekst mirovnog plana Persona.
I vidimo iz transkripta da je Milošević bio bijesan na Karadžića i na Bratiju, jer je već 1993. Srbija bila napadena. Učitat ću vam sad, dakle, jedan pasus ovdje, odnosno, ovo je, čini mi se, juni, dakle, možda maj, vrijeme kad se ovdje raspravlja po usvajanju, kada napala šumska skupština odbija i studentsku odluku na sjednici VSO se vodi sljedeći plan, sljedeći razgovor između koji se Radovana Pontića, koji je bio savezni premijer, i Slobodana Miloševića, u kojem savezni premijer pred VSO, dakle Pontić pred VSO i pred Miloševića stavlja vrlo jednostavno isto, ili hrana ili vojska. I onda Milošević je govorio, izdržavamo 200.000 ljudi tamo, dali smo vojnu pomoć od 19.000 milijardi za prvi par. Sve te pare dolaze sa dočine. Dakle, sve žrtve su plaćene, dakle, svako ubijstvo, svaka masovna grobnica je plaćena parama sa dočine. Treba slijediti pare. Ovaj dokument se i ovako kada se mi ostali ne samo na transkript, ostala se na jedan vrlo važan dokument koji se pojavio također na suđenju Miloševića i ovom dijelu za Bosnu i Hercegovinu, koji je radio norveški finansijski vještak, Morten Torkice. On je radio izvještaj koji se odnosio na Miloševića na finansiranje bosanskih Srba i bosanskih Hrvata, ali je dva izvještaja, a drugi je, to je neko fascinantno čitati i nam danas, drugi je bio izvještaj posvećen tome kako Milošević je režim pravo pare, odnosno kako je nemoćan pare za klanje Kosovo. Ali je sud taj izvještaj smo dobačeni, su tako čekali na to kako država raspoređuje svoje pare, kako država upravlja svoje pare, to je jedno suvereno pravo, to da li je Srbija prava pare na bankarnu hitnu, pa ih kasnije koristila za ubiranje Kosovo, tolerira prema Srbiji. Međutim, ovaj izvještaj je prihvaćen, ovaj izvještaj je vjerojatno najplastičnijih izvještaja dokumenta koji ukazuju, i tamo jasno da stoji, da bi bosanski Srbi već bez izdašne pomoći, logističke, vojne, u svakom pogledu, trajali 2 mjeseca. Jedna od kad sam prvi počeo čitati ove dokumente, moram reći da sam ovako zvao sam i Muamera i kada je razgovarao s puno, da sam ovako skrepo, pa najčuvanija tajna u 90. godini Srbije nije imala vojske. Srbijanska, jugoslovenska vojska je doslovno postojala kao magacin za izvršavanje projekata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. U ovom trenutku, malo da sam procenio, u ovom trenutku u junu 1993. Života Panić, tadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, kaže da su materijalne rezervne vojske Jugoslavije su sada za 15 dana. Kada prvi put, poslije oktobra, na Tlančanju za njegov Perišić, prvi izvještaj podnosi 1993. oktobru 1993. već tada kaže da su zalihe municije, pogotovo nekih tipova municije koji su važni nekako za neku vojsku Jugoslovenske, već ispod Perišićih rezervi. Da oni doslovno, kako to Perišić ovdje kaže, sa stoka skidaju, dakle svoje rezerve i svojih rezervi imali, zaboravite sve ono što je Jugoslavija proizvela. Sve ono što je Jugoslavija proizvela je bilo manje više značajno da je neštetno. Ovi dokumenti pokazuju da također namjenska industrija, ajde ovako se govori, nije postoji jedan aspekt života u par država, tadašnje, koji nije bio upravljeno pretpostavljeno i nije bio sistema čije se ječe drugo. Nijedan. Ekonomski bio su odgovorni narode Banke Srbije. Vojno, ova vojska opasna. Jugoslavija sve vrijeme plaćala kompletan oficijski i podoficijski pol.
sve vrijeme isplaćivala plaća, sve vrijeme se ti ljudi bili službenici vojske i slave, bili dakle njeni agenti, bili na platnom spisku budžetsku liniju u budžetu Savezne Republike Jugoslavije. Sve vrijeme. Nezamislivo je da postoji vojska da se oficirala, da postoji vojska da se oficirala. Sve vrijeme vojno obrazovanje. Hiljade ljudi su školovani u Beogradu između 92 i 95. Da li su primjeni u srednju vojnu školu, da li su primjeni u vojnu akademiju, da li su prolazili oficijski ili podoficijski kurseve. Svako unapređenje iznad čina pukovnika naviše je moralo u vojsku bosanskih Srba, je moralo biti preformovanje u stanju drugog sada. Vrhovni savjet odbora je upravljao nasilje u Bosni i Hercegovini, genocidom u Bosni i Hercegovini, putem jednog drugog tijela koje se zvalo 30. Karlovskog centra, koji su fiktivno kreirali samo isključivo zato da bi Jugoslavija, odnosno Srbija, tada mogla plaćati oficire, svoje oficire na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ne postoji ni jedan standard. Pazite, vidite vi, dakle, istorija, dakle, vidite vi nesporazum, vidite vi da poslije maja 93. recimo poslije maja 93. Milošević drvlje kamijen sipa na Rovana Karadža. Vidite da poslije Rijana plana kontrakupe drvlje kamijen sipaju, ali jedna stvar, apsolutno u jednom jedinom ne prestaje pružanje vojne pomoći, ne prestaje kontrola. Milošević je, pored toga da kažem, legalno, zakon povlaca komandana, ako to tako bilo reći. No i paralelno odnos sa Ratkom Mladićem, s kojim je komunicirao putem općinog posredstva na općinog pošta. Mladić je jednom mjesečno išao u Beograd i interesao, ako ne Milošević, rekao da sasvim sigurno učinu Milošević. Ta vojska koja je učinila između ostalog i genocid u Srebrenici, koja je držala svoja grava opsadova, koja je odgovorna za logore u prirodi, u krajini, koja je odgovorna za silovanje u istočnoj Bosni. Ta vojska nije bila vojska bosanskog Srba, to je bila beogradska, srbijanska vojska. Gde se debate o tome? Garić i Marko su u jednom trenutku insistirali na formalnom
RSVSK, a potom sa Srbijom. Milošević to ovdje lako bilo. Mi smo budali, imamo de facto stanje. Treba polako, treba to, kako kažem, ukajiti, polako to radi. Kad se vraća iz Litve, poslije ovi transportni nevi uče najvažnije stvari u mislim da treba znati i pogotovo u trenutku. Ljudi koji vjeruju u ovu stvari, koji, nažalost, svi smo mi, svi u bivšoj Jugoslaviji, sve zemlje, sve društva, svi su neki napravili stvari u 25. Svi smo nekako napravili. Čak i ljudi na individualnom nivou koji su živjeli najstrašniji traume su nekako uspjeli da se pokriju, da nađu neki majke koji su djecu izgubile, su uspjeli da nađu neke nove razloge da žive. Samo srpski nacionalisti, samo četnici nisu ni mrnuli iz 19. Srbija je danas jedino društvo u bivšoj Jugoslaviji koja je još uvijek aktivno u 90. Mrnuli se nisu. To mi govori samo jednu stvar. Kad danas bjesnije, pijeni, to rade zato što ne mogu ništa drugo. Kad danas govore, onda govore zato što to ne mogu raditi, oni rade sve što mogu raditi. Imate to ovdje kazano u njihovim riječima. Nemojte vjerovati meni. Imate to ovdje kazano u njihovim riječima. Ovo je sve njihovim riječima izrečeno. Mi smo napisali knjiga manje od 100 strana teksta koje objašnjavamo, koji aspekte, zašto je važno ovo, zašto je važno ono. Ovo je sve njihovim riječima izrečeno. Dakle, molim, sve dok pričaju dobro, kad prestane pričati, kada ćemo se zavrati. Ima jedna stvar kada je, vjerovatno sad najvažnije da ću zaključiti. Ja sam opet, se vraćam u jednu bitnu privilegiju u životu, zato što sam se vratio, traumatizirao da ne mogu živjeti. Ali je to bila takva privilegija. I tad sam, kad je moja glavna borba bila da svojim prijateljima sa zapada objasnim da sam ja u stanju pisati objektivno o tome što se događa u Subotici. I ne samo objektivno, vjerojatno i bolje, i sa više razumijevanja, sa više razumijevanja konteksta, nego neki zapadni novinar koji bi to posao. To je bila velika bitka. Velika bitka da objasnim da ja kao čovjek koji je nešto preživio, a eto ima i ambicije, mogu objektivno predočiti i objasniti šta je to što se događa. Naravno da mi je palo na pamet, zapravo, ako vam treba ilustrativnija sudbina, zato onda je to sudbina Rafaela Lemkina, koji je kreirao koncept genocida, onda nakon usvajanja konvencije o genocidu umro u dubokom siromaštvu i nepoznat. Sve do nekad 90-ih, da se to sve ponovno vraća u našu realnost. Naravno, znajući između ostalo to što se događa u nama. Ali meni je apsolutno čast, privilegija, tim stručnim, da sam te generacije ovog naroda koji se usudio uzeti dobro, koji se usudio uzeti vajnic i koji se usudio, kako da kažem, taj termin glaja sina, to se odnosi na nešto drugo. Ali realno smo mi imali kao generacija, kao ljudi, postoje taj jedan strop stakleni nevidljivi kroz koji se nije mogu proći. I znači što najbolje, što je prva osoba izlasna koja to radila žena, koja je Nina Činića, ne znam da ona ovdje večeras. Dakle, nemojte zaboraviti, prvi put kad smo mi izašli tamo to radila Dina sa svojom knjigom, a koju je objavio